Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Laura, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan anasaya at ti kababalin ti kakaisuna nga anak ko? Aging ga adimteng ti pasamak ana magbaliw ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Laura. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sa dino ti papanam lakay. Ay katijay talon abakait. Sa dino kumapay ngay. Awan mo't sabali apapanak no saan ngay jay talon laeng. Inton malpaston ti misa amapan ka ijay lakay. Ada maangay amisa ija bariyol inton alauna. Kastaya bakait. Malang arod. Inton malpaston ti misa mapanak ijay talon. Wen alakay. Kakaisuna nga daw may apadi dito'y bariyo tayo. Wen nga rod bakait. Idi kat pulos nga awan dumanon apadi ditaw. Dumanon lang arudan ti padi. Masadot pailaang ti tao nga umay makimisa. Mas daawak abakait. Di dakit gundawayan taasidag ti pakimisaan dan. Sananas ka na mapanday jay ili. Dayta ti pakakitaan nga addayo ti riknada iti Diyos. Tauray sang kabasit lang nga oras nga ipaay da. Di dapay kabailan nga ipaay. May samay di anak mo. Ay, jak ammo mat iti dayjay nga analisa. No chismes, naglaing mat amapan makichismes. Ngam numisa ti pagsasaritaan ay naapaw, nagado apambar na. Dagasinta inton madamdama, tapno mapilitan nga umay makimisa. Wen alakay. Kanayon ti panangikarkararag ko nga agbaliw ko mati anak ta. Sa anak amaawanan itinam na amalakay. Patsyag amaayabantan tumatlaang amakimisa. Papanan nyo, tatang, nanang, nakasukat kayo mat. Ija baryo hall, ada maangay amisa. Apay nga rod adim magas kayo pay laang. Apay, awan panunot mo, tadamagam pay laing no apay adim magas kami. Ni tatang mat. Apay, mamadtuak, tapno mapugtuak, no anya ti gagarayo. Ayabanda ka anak ko, tamapan tayo makimisa. Kasta ka din, nanang. Ala, umuna kayon, sumaruno ak tulatan. Day taman tay kunkunakon kat analisa. Saan ka lang arudan nga umay makimisa, agulbod ka pay laang mat. Sa anak nga agul-ulbud, nanang. Namin ano nga imbagam kanya kon asumaruno ka. Gampulos nga awan na uray ko asim marunaw. Ah? Makapasadot mat ngamin, nanang. Maladaw tan bakit, mapantakit din. Sumarunukan tulata, analisa tapno saan kami maladaw. Kitaan, nalpasin ti misa, panagaawi dan, ngam talaga saan nagpakita ti anak mo. Ay kat anya nga rin ti maramidan ta bakit? No di na kaya ti umay makimisa. Ay, jak amo, no apayakas jay ti kakaisuna nga anak talakay. Masabat ta ni Rosin daw, bakit? Wen nga road. Oh, tatapi daw, Nana Laura. Nagkapunyaw? Napan kami nakimisa, Barok. Sa dino, Nana. Ay, di tabariyo hall. Ni, aldagayam na angay misa. Sayang, saan ko anaamuan? Bakit? Alam latan ti cellphone number ni Rosin daw. Tatiksam no kasta nga damisa. Sige man, Nana. I-text dak no kasta nga damarin maangay misa. Sige, Barok. I-text kantaw. Aywan kayam. Apay asan yung nga inayaban ni Analisa? Inayaban may, nga masadot nga umay. Makimisa kumamat, Nana, tata. Tapno saan la aday tagbirbirok ti may chismis na ti aramiden na. Apay, at damanin madingay naramid ni Analisa, Barok. Kat no nakiapay din na minsan nga aldaw. Saan na nga aminan nga iso tinagtaudan ti chismis? Idinto ta imbaga ni Manang Panyang nga iso tinaggapuan ti chismis. Ay, ala, kasarita minto man ti anak me, nakong. Rumbang lang, tata. Amang ano day tapay ti pakaidardaruman na.
Sa dinaw ti ayan ti asawam. Awan dito'y nanang. Saan pa asim mangpat? Apay no si katimang bagbaga iti asawam Edwin. Anya nga iti ibagak kumakinkwana, nanang. Imbes akum kumpurmi ti papapanan na. Ibagam atulungan nakalaangan iti talon. Saan kat aday ta makichischismes ti paglaingan na nga aramidan. Da kayo na, nanang. Guraan naktumanan day jay no bagbagak. Di naktumanan kay dan iti manungal daw. Na, apay, under disaya ka. Kaslakastan nanang. Tanaturturay mo't ni Analisa. Ti kayat na amin ti masurot. Ay awan ano kasta Edwin. Ruruamam laang ni Analisa. Kasanungay nga agbalew no saan mo matabagbagaan. Da kayo latan ti mangbagbagakan kwa na, nanang. Tadyak kayat nga agapa kami. Da kayo ti inasitgak na Laura. Gaputang mo, analaklaka kayo akasarita. Anya ti ibagam nakkaong. Maipapan iti anak yun, nana. Apay, anya ti problema ka ni Analisa. Da kayo man ti mangbagbagakan kwa na. Iso ka no ti nagapuan ti chismis, anagsikugak, ngam impaikat ko. Anya, apay matanay baga ni Analisa ti kastaken kabalasang kaw. Gaputada jay bulan ide, alimukmugak. Ngam madlaw ko iti bagik, analakaak amabannog. Iso anagpakutungak manen. Ibaga namot ka nun nagparagregak, iso akimutungak. Ay uunay mo't ni Analisan. Ala, bayam nak kong tabagbagaak dya anak ko. Bagbagaan niyo, nana. Tano siyak ti makapungtot. Idarum ko ti anak yo. Ay, wag na kong. Saan ka madanagan tabagbagaak ni Analisa? Agtugaw ka man tagsarita ta Analisa? Anya ti pagtungtungan tananang. Apay pinaayabandak kinitatang dito'y balayo. Anya ti inchis-chis mismo, may papankanditas? Ti kadi may papan iti panagsikog na nga impaikat na nanang. Anya? Agpaiso man day nga atap ko iti panagkunak. Ngamin, madlaw alumukmag idin. Ngam iti kon, bigla kimutong manang. Ayan ti ebidensya, iti dayta nga ibagbagam. Ay nananang, masapul aya dayta. Ti panaglukmag na ti pakakitaan. Ammom ka day nga idarum na kan ni Ditas, gapo iti dayta nga ibagbagam kenkwana. Nakaamuan nyo mat iti dayta nanang. Imay dito'y ni Ditas, kat kinasaunak. Idarum na kakanaw. Anya? Ayan ti ebidensya, iti dayta nga ibagbagam. Ni manang panyang tinakaibaga kanyak iti dayta nanang. Ita, agpabasol kan. Ibagamon ani panyang, tinaggapuan dayta at chismes. Agpaiso ti ibagbagak nanang. Ay na anak ko, agbaliw ka kumamitan. Imbis aday tamapan makichismismis ti aramidam. Sumurot ka laangan kanyak nga agdengag iti sasao ti Diyos. Makaboring mga amin nanang. Makaturturog aklaang iti pagmisaan. Kasano adi ka makaturog, kat napuyatan ka mat anakichismismes. Makaturog tamaboring kasjay nanang. Maboring ka no sasao ti Diyos. Ngam no sasao dagiti padam at chismusa, pirme amariing ti daram. Ninanang mo't, nagaduman asa uyo kanya kon. Pinaayabandak lang ang gayam, tapno sermonandak. Tasaanan anasaya ti kasta nga aramid mo. Adamanen misa inton bigat. Dagasan kay di balayaw iti alauna. Masapol ang nakasukat kanton. Diyak maipromise nanang. Tapay mat. Umuna kayong tulatan, saan dakon adagasan. Dagasan ka. Ibagam ka ni Edwin, tadwa kayo adagasan may. Sige, nooman nugot ni Edwin ang makimisa kami. Ngam no saan, diyak mat kayat ti sumurot. Anya? Sige na, nangagawid akong. At dapay napatig apapanak ita. Imbag ano kayat na ti sumurot ka data? Ang mga no agbambanog talanga mangdagas kadakwada. Ngam di dan tumat la sumurot. Anusan ta nga alukuyan ti anak talakay. Hala nga rod. Anya ti amuta ngay, numapagbaliw tamatlaang ti anak ta. No saan ta mapagbalbaliw, saan tamot nga ta nabasol, bakit? No saan ta mapagbalbaliw.
Ti Diyos lat ako man ti makaamo, amang tad iti pagbalbaliwan na lakay. Nay, at da kayo mat, nanang, tatang. Apay, saan ka pa'y mat nakasukat? Ni Annalisa nga'y. Kat no inayabandaan na pan nakiswimming, nanang. Ay, kunakon kahit bakit. Agbambanog tala nga di magas. Awan mat ngamin imbagbagan ni Annalisa at dumagas kayo, nanang, tatang. Anyaya ti gagarayaw. Ay, talagang awan pagbaliwan ti asawam. Si kalagan ti sumurot ka da kami amapan makimisa idwen. Awan mat ni Annalisa, nanang. Da kayo latan ti mapan. Apay, masapul nga da ni Annalisa sa kaumay, Edwin. Nagawid lang tatang, tay mayak nangan. Agsubliak matlang ije bantay. Ay, makaamo kayo, no diyo kayat ti sumurot. Ala, papantan la kay. Nanang, kaduan da kumamapan ije ospital. Apa yan, Edwin? Aday mawag kanyak. Aday ije ospital ni Annalisa. Ah. Nadisgrasya tinagluganan da. Ah, Critical ka no ti asawak. anya. Ay, Diyos ama nakabalin. Ispalam ko mati anak ko. Alan na, nanang. Mapantayon ije ospital. Huwag na nako. Mapantan, saan akong ngagsukat? Ay, una yun tikasta nga itsura, manak ko. Nanang, nagutotin pero abagi. Anay ko. Diyos ko, kasya na kanyaya. Itatakas na tinapasamakan ka. Amamu mo niya po, Diyos. Nagswerte ang pailaang. Gapot na si Bibi agak. Nanang. Inikan na kapay ni Apo Diyos, iti gundaway mo nga agbalbaliw, anak ko. Nanang. Kat na ipalubos ng agbiagak pa eh. Idaton ko kankuhan na tinabat-bati abiyag ko. Agserbiyakan ko na, nanang. Agkararag ka, anak ko. Dawatam ti kaasi ti Diyos. Hindi kasta, agimbag ka daras. Nanang. Mabiit lang. Nanang, saan kayo pa nakarubot? Ay, umunag ka pa, tagtugaw ka, anak ka. Nanang. Nagsapa ka, mait anak ka. Tapno saan tayo amaladaw. Ayan ni Edwin nga'y. Aguray kanulatan ijay waiting shed, nanang. Ala, urayon tabiit ni tatang mautag suksukat pa'y. Alag, sagaysay kayo pa'y nga rod. Tani, kusukupay lang tabuok yun. Wala, takalkalpas ko nagdigaw sa anak ka. Diyak mo namnamaan amasapa ka nga umay. Tapno sigurado asaan tayo amaladaw. Kitaam lang agpaysuan niya anak ka. Si kaitanti umay mangdagdagas ka na kami kanitatang mau. Gaputa amok ati Diyos tinangi pa ay iti may kaduabiyag kanyak nanang. Tapno agbaliwak. Kat pagyamyamanak anak ko. Gaputa na kaamiris kan. Bilibak, nanang. Saan mo tan alumangan ni Annalisa ang makimisa? Uwan nga rod barok. Nagbaliw mo't anamimpinsan. Gapo iti pan nakadisgrasya na. Swerte ti anak yaw, tanakalasat pa'y. Limagayam ka nagiti kakadwa na anadisgrasya tinatay. Huwan nga rod nakong. Kat day ta ti pagyamyamanak. Gaputan na ikan pa'y iti gundaway na ngagbalbaliw. Si Mardeng Matan na makichischismis. Saan ko na makitkita ang nakatambay iti istor wano kalkalsada? Awan maghanap na iti day ta chismis barok. Isupay kit di at ipakaisagmakan na. Wan nga rod na. Gistay indarom ni Ditas. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos, gaputan ikan pa iti anak ko iti may kadwa abiyag.
tapno makapagbalbaliw. To'y pagayam mo, Laura. Agyaman pagayam Laura iti daytoy apakasarita no maminsan salag na kam ti tao no addan nakadidigraan na. Ngarod, nasken nabalbaliwan tayo tiwagas tayo, ket surutin tayo tinasayaat nga aramid. Ala, sapay lako mga rod, tagtultuloy ti panagbalbaliw ti anak mo, pagayam Laura. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinaga na Laura, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.